Good morning Perlok sesisin kubli shibun ya kita kerjaan lebih de mentakas ni isu ku apa information ba ini badan cakar right hand dong de ba training kerja so di yele tinggi tas ni yele cha Guwahati airport dan kowe ga jinglet bani yele de ba training de udi openya ya ka Toran Travels bagi kaliru baram dua udan lada fi dan kam ngan sa bo yang nomor phone jago ngan sa bo apa description semua bahasa lalu fi dan kam Malaysia airport ane sunu ru semua phone yo de para jonga so bit ba banyak kaliru de bola sang keleng ka notice banyak kali sya Arunachal sya Sikkim sya ba yalam kai kitoris ngilaya tray kene ka kam lakam slam to batining ang hi hello barakat Hai. ta udah brio paparya mtas sngi ting syang ini ya bam kwai ba ta bam tas sngi padi yo kwai ni shi ni dangya dangya kira step Fresh up. kumtahi Perlok sa Shipang sa pani interview sa yafi indan sa i kuri batki wa kane kakali ingat ba fin enjoy man pa ikane ka video juni bat sa ito yafi nginyale chano bat kai ka jingmu ba ngin kane ka joni juni so ya sa bagi video juni Perlok ya share like ba subscribe nakabata kane ka YouTube channel ka juni ngina pa yafi ya ki video ki ba I'm same bat ki ban kentiu ya ka long beri man beri wa kum juru ya kari ba cak beri macam ni ya sa bagi video jangi pelap te Perlok sasisin te mentang hang ni adan mga training badiwe special guest ni company tu ifi mentah ini special guest ini inside introduce sila di mana ita Dari Kongros. Ini di Kongros ini le chno Kongros tas ni Delhi. ini le tu Shim Award. nakata-kadao kay ng Perlok ifi pangin sa ito ifi ini le chno yang is ngokumen panaka kor karsentiu nero di training karsentiu nero di alfan karsentiu nero di Kongros karsentiu yang ini le channel hi manishim ya ka award nakabenta ka jing celebrate ya ka 16th anniversary jong ka common service center bat ki agar tang ya kani kadika diwas lani kata ka celebration de iros iyo best performance napo ka state jungi nakajala jungi di tang mai iba yo na Migalaya natakadaw ng libo di manishim ketika award nilai hagatu ka program baya ketika award sa aida o honorable home minister jongka ri ka jongi o Mr. Amit Shah te ngikirmen ba iros sa yo manishim ketika award na Amit Shah te kalong kaburam ka bakraw ya kacalahi barakaway na ECSC iba i don ka office apo mayrang East and West Kasil District kadi ka buram ka bakraw ya ka district mai ka jongi bat kadi ka buram ka bakraw ya ka sam bat komju ya ka chalahi barakaway te Kongros kandiat chukana mafi fi ko abanong i fi smo comment em mafi yo ban le Delhi ban shim kadi ka award So kuban de marba. Kadi ka chim lechim ya ka award kapte tang bangan lechim shimen dai kadai ru ka jing ai min sim lang ya baro ba nadagi tray idu ikam ru walang isdang na ibarat ru gidi ben tray stam kanang bangin poy siya kadu kadi kala kalenti ba nila ban lechim ya ka award da singa po Delhi. Okay, thank you so much. You can continue fi Kongros. Wish all the best. Ba training ro kumjo. Nagyan thairo sa mansyaw hi ba training. Ma. Kumtahi kani kajingya tali shiyeng shisam kajingya tali shikur kadi ka way ka ba long ka jumutoy ka background kata kata ka message kali chaboro gitu ki
bahayang bahasan ke jengi ke belakit bok ini syab gimi ni ye ban ke jing doi jong pi ngila panon pai de ke jing so all the best nang ye sa bagi video ke jengi nang ye fi ke ni ke jorni shadu shadali tulis shibot